Саха билинги литературатын улуучулар сурьячыта Рафаэль Баҕатаайыскай, Рафаэль Дмитриевич Ермолаев 1931 сыллааққа Мэңэ Хаҥалас районун Маарук нехелегер Бочуоттаах ылга төрөөбүтэ. Кини Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуодунай поэта. П.А.Ойуунускай аатынан государственнай бириэмийэ лауреата Мэңэ Хаҥалас улууһун Бочуоттаах гражданина. 7 класс кенеттен 1900 сыллааққа тыйық айсатынчы кускайда техникум тербите колхозка зоо вет участокка себеди сейтебите бет санитардара өлемнет курсу салайбыта. 1905 сыллааққа Саха государственнай университетін Саха тылын онна литературатына делинетін сипихилиактик өренен түптәйді. Ол кенеттен книга издательствотыгар редактордабыта, Республикатаға радиокомитетка главный редакторынан Котугу сулус журналга эппеттир секретаринен үлелебіді. Эти сылларга партия обкомын штаты тағынан инструкторынан, литератураға онна искусствоға консультанынан үлелебіді. Дегіттері жоғыртақ әдер кейіні бәлеті көрен обком бастығы секретаря Семен Захарыч Борисов 1965 сыллаққа партия кен комитетін ехінен Москватаға 2 сыллағы өрдігі партийна сколаға өреттері үппіді. Бұғата Саха сирин сурьячыларын союғын бәлседәтілі орырға бәлімдәйбіттері. Осколаны бітербетін кәннектен 3 сыл партия обкомылар инструктордағыда литератураны искусствоны салысывыда. Онтан салғы радиокомитетка главный редактордағыда. Книга издательствотылар дүреләбіті. Ол кемге республикаға саңа тәрелебет жоранчык, колокольчык ден оғы сұрыналын маннайғы главный редакторынан анабыттары. Кини салайар кемгер 1997-1993 сылларга сұрынал тераға 15 тыгынчаға тейбіді. Кыранысы тағығар Польшаға, Финляндияға, онтан дақтын сілдерге тие сұруйттар бұттары. Коллектив СССР сонна РСФСР арас бириэмиэлегер тиксителебите. Ол сетихини билеген Рафаэль Баҕатаайыскай сатиратын, юмарын өтүө сабыдыылата ден быһаараллар. Кырдьык оннук оҕо бааччы такайыны сэргээбэт, жиибэни, жэбэни тебэнети сөбүлүр. Үгетин qoһонун бастыгы кинигэтэ кытын кымнеден артанан 1957 сыллааққа Саха государственнай университетыгар устудионы сырыттағына бишэттэмите. Ағачылар олус биһирэн көрсөбүттэрэ. Келин арас наукалар доктордары болбут учуонайдар Николай Тобуроков, Дмитрий Танской, Иннокентий Томскай, онтон да атыттар кайхыр статьялары суруйталаабыттары. Билилээх поэттар, прозаиктар эмне биһирээбиттэрэ. Эллей, Сергей Васильев, күн жеребине, Аммат Чыгыя, Семен Никифоров, оннада атыттар. Николай Габышев келин маннык суруйбута. В начале 50-х годов в якутскую поэзию стремительно и ярко вошел тогда еще молодой студент Рафаэль Дмитриевич Ермолаев, сразу ставший популярным среди родного народа как самобытный лирик и сатирик-баснописец. Молодежь запела его задушевные песни, ни один вечер в клубе и театре уже не проходил без чтения его метких, смешных и острых художественно-многокрасочных басен. Многие сразу запоминали наизусть, а удачные словечки и прибаутки стали крылатыми. Такого быстрого успеха и признания не имел ранее в Якутии ни один начинающий поэт-баснописец. Николай Габышев и рекордук сынабылын кэлин филологическая наука доктора Прасковья Сивцева на крылатом коне книгага. Филологическая наука доктора Зоя Бажарина, герои поэта Рафаэля Баҕатаайского статьяга бигергетен бербиттері. 2001 сыллааққа Рафаэль Дмитриевич Ермолаев саагар книга Саха Республикатын народный поэта ата иңерилибді. Кини улуулуччута сатираны, юмары таһанан атын жанрдарга суруйбут айнылардан эмээ көстөр. Манайгы кең далаһыннаах дирин кортулаах емнетинан коһонон сурулуут уолаттар онна кейиттерден рамана болар. 1964 сыллааққа туспа книгенен бичэттэммите. Бу айемнет ула ол саҕана элбак кэпсети тахсыбыта. Отчотоҕо кытаанах цензура кэмигэр хорсун соруйете. Сери кеминэ хоргуюну, кыра киһи атаҕастаныытын, киитере дьон барыстаахтык олоруларын, көнө чэйһине сермайгы көйгүтүгүтүн, онтон датын этеҕастары аһаҕастык арыйбыта. Киниге болбутун кэннэ аахпыт дьоннор улаханнык биһирээбиттере. Холобора Георгий Башарин, Авксентий Мортинов, Федот Сафронов, Евдокия Коркина, Николай Емельянов, Николай Джисковскай, онтон да атыттар философскай тургутулаах эмне диэбиттере.